bisabo, a mí, resto de mi vida, ma traga, ma crea spotlight para otro. Ook aan met een spotlight, it's a total new world. Mi nota costuma aí, mi ta in maniera antico. Il titolo che Rebecca Dune documentaire aqui, che chiama I Can't Be Moo, I Can't Be Tired, mi non porta cansado. Sí. Mi ta magistralmente uitgevonden, of kom het bisa? Dus creatief. Het titolo niet gewoon quoted, het è bisa in pellicola. Ah, ok. Sì, la quote mi per me non sa mes come bisa, però Io pensei alla scena che I Can't Be Moved. I Can't Be Moved, sì, ma di malanta mainta te senti casa. Ah, mi po e kai, però ma pensa I Can't Be Moved. No. Ma so mi agenda entonces así en mi vida está. Pero sí, pero era para contestar la pregunta, todo lo que voy a premiar o por premiar te costa que pase después que voy a tener el título of funciona como me menciona acá basta durante di durante sempre. No, funciona durante. Durante. In fundazione. What do you find time? Ja, zeta e ora lang. I did it all. I don't mi nota realiza pero te sinata. Okay. Anto timbe mi casa con mi YouTube sami pero quiero wat mi te diverti terwijl mi te bezig che trabalho. Zeta diversion ba. E zeta diversion pa mi maniera mi ta tremendamente bom ora mi mira un produzione di teatro come ma stimula pa vincune poi sai mi divertisco mi aiuta ma start hopi trempang de mi carriera na biblioteca ma start un editorial Charuba che vai celebrando 40 anni stimula autor pa scrivere entore buchi sali a noce di gozo divertisco è tremendo assim arriba differenti terreno di cultura então dingen sini pero bosan bi wako bosan wa mita pa bosan comprende chimicamente mi persona nota in competition con nueni mi noto un autor però stimulate schibimento mi noto un musico per stimula ma ne trailer ta mi nota un pintor però mi adora arte my life antore assinei mi divertisco